Türkiye başkası Ankara'da 13 saat isemsiz muhtaram tanışar. Bugün 2026 yılının 13. iyun işinbekin. Siz turdan tur efirde Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindeki top şorunu tanıysınız. Bizim programma 16 metrli kıska dolkının 17.615 kHz ışılandan Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi oşağım kısa telefonlarının TRT Dinna koşumdasından Voice of Turkey Vod East Radio kanalından tuapşular. Tuapşularımızdan qabatlauın qazan vakıtı bilen saat kişke 8. ortada internet hem yarışnaşa Vod West Radio kanalından tığımlayanasız. Tuapşularımızdan bugünkü çaralışında sınғы haberlerden soň Türkiye'nin milli sportçuları programısı bilen Fenler Doktoru Yusuf Altınışık hazırlagan Noğaşa nasihatler yazmasını takdim eterimiz. Türkiye Ovazı dolkunlarında sınғы haberler. Filipin'den künjağındağı köşlü cütütürevde ölüşçüler 61'ge jetken. Filipin'den künjağında atna başında bulgan köşlü cütütürevde halak buluşanın sonu 61'ge jetken bulsa, izlev qutqaru türkümleri Mindano'nun en köp ziyan körgen tübeklerindeki işçenligen devam etti. Filipin Grajdan Soqlanu Ofisi Şimbekinde sağın bildirinde zilzileden tesirlengen tübeklerde yana meyitlerinin topuluğundan soň ölüşçüler sorunun arttuğunu e'lan etti. Kimi News televizyası 33 kişiden elde haber alınmağın 1221 kişinin ise yaralanığını jetkirdi. Resmiler Irak'tan tış haller türkümlerinin jir şuuşu hem jimirilgen kurulmalarının astında qalgan kişilerini qutqarırga hem halak buluşlarının meyitlerine erişirge tırışuun izle qutqaru hem evakuasiya işlerine devam ettiğini bildirdi. Afet qaraş operatsiyaları күзәтү һәм мәгълүмат үзәге зилзиләдән Mindano төбәгендә 553,068 кешенең зыян күрүен белдерде. Филиппинда Daily Inquirer газеты җиткергәнчә якынча 9393 кеше эвакуация үзәкләрендә калган булса, 54274 кеше дә рәсми эвакуация үзәкләреннән тыш туганнары һәм иптәшләренең янында вакытлыча сыйыну мөмкинлеген тапкан. Birinci ziyan bəyləvlərinə görə 8865 yurt tulusunşan jimirilgen, 36691 yurt ise ölüşçe zarar görgen. Yerşin cütütürevleri, aftershoklar, ziyan görgen binalar tudurgan qorqыныш hem zarar görgen yollar, qutqaru işlerin tutqarılgan bolsa, yerdem türkümlerinin qaybir tübeklerine barıp jetüün kıyınlaştırdı. Atna başında Mindano kengliğinde barılqa kelgen 7,8 zorluğundağı cütütürev keng panika tudurdu. Yurtlarga, mekteplerge, hastahanelerge hem cemaat asqırmasına zor ziyan getirdi. En köp ziyan görgen tübekler arasında General Santos şehri bilen Sarangani vilayetinin qaybir ölüşleri var. Resmiler yerdem hem yağdan tüzüklendirü işçenlikin tizlatu maksatından çıkıp bu tübeklerde garetden tış hal e'lan etti. Akış Uzak Kışlar Komandalığı Amerika Koşmaşıtları Kışlarının Ormuz boğazından uzgan kemilerine berge umtulgan küpsanda İran kişisiz hava aparatın berep tışıvın bildirdi. Akış Uzak Kışlar Komandalığının sosyal medya akkauntundan mesele bilen beyli bularga salgın bildirdi. İran, Ormuz boğazından uzgan savda kemilerin beri umtuluşu bilen küpsanda bir yoqlı hücum dronların jiberdi. Boğazdağı transfer hareketi tutkarlausuz devam etkende, Akış Kışları soňky saatlarda bularning barısında berip tışıdı dip aytildi. Uzak Kışlar Komandalığı Halkara Savda Koridoru kişilerge aşık qala мәгълүматын jetkirdi. Akış ilbaşı Donald Trump kişi İran bilen kelişүүнең tamamlanуга yakınna şuuna basım yasap, tefsilli kelişүү teksti üstündägi soňgy iştiň baruwyn bildirgändi.
Pakistan Baş Ministri Shahbaz Sharif de AQSh bilen İran arasındagı çelişkiler bilen meyli bularak tınışlık hiç bu hatlı yakın bulmagan idi dep aytgan idi. Washington bilen Tehran arasında kelişүүnүн tämin etiliw ýönelişindäki diplomatik tırışlarga qaramasdan tübekde harbiy kirinkilik dowam etdi. Azerbaycan tabii gazın Türkiye'ye hem Avrupa'ya jetkirgen Tanap Trans-Anadolu tabii gaz ötkergiçinden 2018 ýyldan beri Türkiye'ye 39 milyard 200 milyon barlığı ise 99 milyard kub metrga yakın tabii gaz kodurdu. Kuduruldu. Türkiye Cumhuriyeti Energetik hem Tabii Şaganaklar Ministri Alparslan Bayraktar en sosyal akkauntundan ortaklaşkan yazmasında Türkiye bilen Azerbaycan hizmetdaşlığının tübek tutukluluğuna hem kileşegine ilişkirtuğun devam edeceğini bildirdi. Tanapның enerji bilen tämin etүү imilliginin iň zor garantiyasi buluğuna basma savşı Bayraktar Türkiye hem Azerbaycan kardeşliğinin simvolu. Könyak gaz koridorunun umurtqa bağanası Tanapqa 8 yıl. 2018 ýyldan bugünkü kadar ilibizge 39 milyard 300 milyon barlığı ise 99 milyard kub metrga yakın tabii gaz kudurgan şuşu dev proyekt. Barıtık ilibizning ne tugul, Avrupa'nın da enerji bilen tämin etүү korkunçsuzluğunun iň zor garantiyasi. İki devlet bir millet şeýgary bilen iň goýup turmuşga aşyrgan bu hizmetdaşlyk tübegimizning tutuklugyna hem ortak kileşegine ilişkirtuğun devam edecek dip belgilep uzdy. Türkiye, Kazakistan nomerli maşinlarga holukra yük taşı vakalatynyň berilýi turunda karar kabul etdi. İl başynyň mesele bilen beýle karary resmi gazetde basyldy. Munyň negizinde Türkiye Transport hem Oskırma Ministrligi tarapyndan her ýyl belgilenjek kvota kysalarynda Kazakistan nomerli transport şaralaryna da holukra yük ýürtүү vakalaty berilecek. Bu kvota Türkiye'ye demir yol, dengiz yolu yoki hava yolu bilen kelgen hem kelip jetүү urundan avtomobil bilen 3-nji ýyllarga jiberilgen ýüklerini taşıw üçin kullanılacak. Avrupa'nın en zor ýumurka ýetiştirjisi bolgan Polşada kış grip arkasında barlyka kelgen ýetiştirүү ýogaltylary tübekdegi täminatyna kimetken bolsa, Türkiýanyň eksportyny tezletdi. Ege eksportçy birlikleri körsetgiçlerinden toplangan maglumatga görä, Türkiýe gynbar may aýlarynda 92.494 tonna ýumurka eksportlap, 240 milyon 79 bin dollar kirim algan. Tarmaqның iň zor bazary 47 milyon 577 bin dollarlyk eksport bilen gyrak bolsa, ýylyň birinçi 5 aýynda iň zor ösüş Awrupa bazarynda gözetildi. Italiýaga ýumurka eksporty ozan ýylynyň gynbar may aýlarynda 2 milyon 204 bin dollar teşkil etken, agymdagy ýylynyň şuluk jurunda 24 milyon 773 bin dollarga kadar artgan. Türkiye yumurka ýetiştirүүnde dünyada 9-njy, Awrupada ise 2-nji orunda turar. Mahtaram tanşasız Türkiye owazyň dokunlarında syňgy haberler tınadagyz. Türkiýanyň milli sportçylary. Möhterem tыңlauşlar, tapşırуу tizmebizning bugungi çıgarılışında Muğlanyň Ýatağan rayonunda urnaşkan kiçkine awulda tuğup, dünya sahnesine şykkan türk sportçysy Bütün Dünya Ukşylar Federatsiýasy tarapyndan ýyl ukşysy ýitip saýlangan çempion turunda aňlatyrбыз. Ул Emirjan Haney. Hikaye 2001 ýylynyň 1-nji gynbarynda Muğlada başlana. Ýatağanyň Benjik isimli tynyş godi Anadolu awuly. Bir kimde bu jerlerden dünya çempiony çygaşak dep uýlamagan. Lekin 2010 ýylda awulga ýaňa gaýle tabiba kile Ejder Sözen. Sözen şulay hukuktan otu boýunça trener. Ул awulynyň temeki skladyn künegüler meýdançygy ýitip kullanyrga karar kıla. Emirjan Haney 9 ýaşynda bu sklad işiklerin açyp kire. Şul birinçi günden uk Emirjan trener bilen tuganlyk beýlenişi urnaştyra. Tabip ony sportçy hem kişi enisi bularak terbiyeli. Biz erteden kişke kadar gününe ýakynça 10 saat künegüler ýasypyz diýe Emirjan. Trenerine
рәхмәтен яшермичә, ул аны яхшырак укчы гына түгел, яхшырак кеше дә иткән. Еллар дәвамында Эждәр Сөзән бу кечкенә авылдан 5 спортчыны җыелма командага алып килә, ләкин бу команданың якты йолдызы һәрвакыт Әмирҗан булачак. Әмирҗанның халыкара карьерасы яшьләр категориясында башланды. 2018 елда 17 яшендә ул Патрос Аврупа яшьләр чемпионатында команда составында көмеш медаль яулады. Бу аның җәядән атуның зур этабына беренче адымы булды. Ханей милли команда карьерасының 2017 елда башланганын һәм аннан соңгы елларда тотрыклы күтәрелеш күрсәткәнен аңлата. 2022 ел Әмирҗан өчен борылыш ноктасы була. Мюнхендагы Аврупа укчылык чемпионатында ул Батухан Акчаулы һәм Якуб Йылдыз белән бергә команда финалында Нидерланд такымын 238-гә 230 исәбе белән җиңеп, алтын медаль яулады. Төркия бу чемпионатта медальләр буенча беренче урынны алды. Әмирҗан моның бер өлеше иде. Шул ук елны Ханей Аврупа гран-присында шәхси җиңүгә иреште. Җыелма командасының аерылгысыз өлеше булды. 2023-тә Берлинда узган дөнья чемпионатында ул шәхси этапта беренче рейтинг очкосын яулады. Краков Аврупа уеннарында бронза медаль алды. 2025 ел Әмирҗан Ханей тормышындагы иң зур сезон була. Бу сезонда ул Анталия этабында бронза медаль һәм Мадрид этабында көмеш медаль яулый. Нанкиндагы дөнья кубогы финалына чыга. 2025 елның 18-19 октябрендә турнир Кытайның Нанкин шәһәрендә салкын төньяк җилләре һәм вакытлыча яңгыр астында башлана. Ширек финалда ул сезонның укчылык буенча дөнья чемпионы француз Николас Жирар белән очраша. Әмирҗан Жирарны 147-гә 146 исәбе белән җиңә. Ярым финалда ул турнирның иң яхшы орденлы һәм 4 тапкыр дөнья кубогы чемпионы Нидерландлы Майк Шлоессер белән көч сынаша. Тагын бер зур очрашу һәм тагын Әмирҗан җиңә. Финалда ул Даниэль Матиас Фуллертон белән очраша. Җил исә яңгыр туктамый. Исәп 149-га 148. Ул Төркиянең икенче шәхси дөнья кубогы финалы чемпионы була. Беренчесе 2015 елда чемпион булган Демир Эльмаачлы иде. Әмирҗан җиңүдән соң беренче эш итеп трибунага йөгереп барып, тренеры Эждәр Сөзәнне кочаклый. Сөзән күз яшьләрен тота алмый, әйтерсең 15 ел элек булган склад шул мизгелдә Нанкинга күчерелә. Нанкиндагы алтын медальгә тагын бер бүләк өстәлде. Бөтен дөнья укчылар федерациясе 2025 сезон өчен ел укучысы номинацияларын игълан итә. Глобаль референдум белән билгеләнгән бу абруйлы бүләк өчен дөньяның иң яхшы 10 укчысы арасына кергән Әмирҗан тавышка кую нәтиҗәсендә беренче урынны ала. Ул Брэди Эллисон, Майк Шлоессер һәм Матиас Фуллертон кебек укчылар белән көч сынаша һәм җиңә. Бүген минем 15 еллык карьерамда иң үзенчәлекле мизгел дигән Әмирҗан бүләкне үзе өчен генә түгел, хыялларын тормышка ашыручы барлык яшьләр өчен өмет чыганагы буларак кабул итә. Максат ачык: 2028 елга Лос-Анджелес Олимпия уеннары. Әмирҗан Ханей бу максатка таба адымнар ясауны дәвам итә. Бүген без укчылык кына түгел, сабырлык һәм ышану турында аңлаттык. Гади складтан Нанкинга, Анадолудагы кичкенә авылдан дөнья кубогы финалына кадәр сузылган хикәя бу. Әмирҗан Ханей хикәясе зур шәһәрдә туарга кирәк түгеллеген исбатлый. Үзегезне дөрес кулларга ышанып тапшырырга кирәк һәм бер кайчан да бирешмәскә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Türkiye'nin milli sportçuları. Nogayça nasihatler.
sıylı tыңlаушыларımыз, buyuma hem avru, savlay, kayır bolgan baresinde habarlasamız. Avru müminler üçün aslı tap kayır bolgan. Nav barede aytılgan manelerdin bir kesegini burunguda aytkan edik. Er birevi bir dari hakikatlardan kalganlar tömönbette aytılgan. Ey yaratuşu kudaydı tanıgan avrugan insan. Marazlardın kıyınlığı, em korkudun bir sebebi, marazlardın artından bazı vakit acel kelip, insan ölgenge bolgan. Su ölümdün tıspeti, gaplettin yapkan beti, dehşetli körüngön sebep, belki marazın artı ölüm bolurmayken de, sosun maraz insandı korkustup, teleş bergen. Evvel bil em berk iman et. Ecel mukadder bolup, vakti avusbay turgan. Allah kaysı zamanga ölümdü yazgan bolsa, ecelimiz so vakit sasırmay şıkıp kelgen. Neşe bek köp avurgandın baslarında yılaganlar, özleri ölüp ozgan. Avır maraz bolganlar, şifa tabıp yaşagan. İkinci bir hakikat, ölüm tıstan körüngöndöy, eş dehşetli bolmagan. Kitabımız Kur'an'dan kelgen nurman körgönümüz, em eş bir şek bolmagan delil em manelermen insan karab oylasa, ehli iman üçün ölüm kulluk em kıyınlıktan bir paydos, azat bolgan. Kabir artına ketken %99 nisbet süygönümüz yoğuklarga, kavusbaga yol bolgan. Hem akiki vatanına, tağı tetimlik yurtuna kirmege vasıta bolgan. Hem dünya zindanından cennet bakşalarına Kudaydan davet bolgan. Hem maramatlı Allah'tın fazlından özü zatına kulluk etkenlerge beri karşılığın beri üçün bekletkeni yer bolgan. Madem hakikat betten, ölümdün asıl manesi nav hakikat bolgan, sosu vakit ölümden korkup dehşetke tüsböy, nimetem tetimliktin başlavuşu dep bilgenimiz bizlerge kerek bolgan. Ehlullah deb aytılgan bazı veli kullardın ölümden korkanları dehşetinden bolmagan, belki taga ziyada kayır etke edik dep oylavlarından bolgan. Yaşavları tevsilmese, taga köp kayırlar etiyeklerini sengenge, kayır et almay kalırmız dep ölümden korkanlar. İye, ölüm müminge rahmet esigi bolgan, yoldan sapkanlar üçün ebediyen karangı, tüpsüz bir kuyu bolgan. Ey gereksiz yerge marazından maraklanıp, oylanıp turgan insan,
Marazda avur körüp maraklanıp turasın. Asıl marakın sebep marazın avurlaskan. Avrudun yengilligin eğer tilegen bolsan, maraktan erek tur. Marazban sağa kelgen, payda savaptı oyla. Em sosu marazdın tezok ötüyögün esle. Maraktı kötörüp at, ene sosu yolmunan, marazdın kökü kurugan. İye marak marazlardı eki kat kaşıgargan. Bilgenimiz avrularga maraklanıp tursa insan, marazı katın katın bolgan. So marazın aslında saklangan bir manevi marazdı, kalpke salgan. Maddi maraz soga tayanıp tevsilmey devam kılgan. Teslim bolup rızaman avrudun hikmetin oylap, maraktan kurtulsa insan, sosu maddi avrudun kökü kesilgeni sebep, marazı yengillesip, avruluğu ketip bargan. Marak marazı artık kılgandın kasında, haktın ullu hikmetini red em inkar bolgan, em ilahi rahmetti beğenmezlikke bargan, rahim bolgan Allah'tı şikayet etken sebep, maksadının tersmen tokat yep zarar körgön, marazı taga artkan. İye kay zaman bir insan eğer şükür etken bolsa nimet ziyada bolgan. Aynı sosu kebbinen şikayet em musibetti taga ziyada kılgan. Em maraktın özü tağı ayrı bir maraz bolgan. So marazdın derisi, marazlardın hikmetini em gayasını biliv bolgan. Madem hikmetini, paydasını, nav hakikatlarman bildin, ol melemdi marakka yagıp marazdan kurtul. Ah yerine oh deb ayt. Eyvah yazık nav maraz kaydan geldi basıma degen sözün yerine elhamdülillahi ala külli hal bari alge hamd bolsun degen şükür sözünü yüreğinden kelip ait. Sağlık bankanınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'dan Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programı her gün Türkiye hem Qozan vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolqanның 17.615 kHz işliğinden Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңla qo'shimtasidan Voice of Turkey What East radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qobatlawın Türkiye hem Qozan vaqti bilen saat kişki 8-nji ortada 42 derece gün çığış yönelişdäki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifesi aşa
Vot Wes radio kanalından tыңлыйласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.